القريب مسخ ضري علو خبري مسخ ضري علو خبري سلام تخطات نايز channel كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيت نايو معكلاي مبراق حد عمت دحري أكتوبر شوعات استفزم مدقعتي إسرائيل نتزوباتي نابي قطعت وسدولا زبل بسفيحو كتنتن وعيلون قنيون اللو إسرائيل حد عمت أبستفل علي هاقرا زقبرو تسقمتي بسن كتناي حماس زقبرو مدقعتن يقبرو ملسو تباهيلو خدو زلا من قدي نتزوبا نوح وان رسعوا بزنبرة درجات رايدي كونس ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዘይነበረ መኣዝን ክትወስዳ ከም ትኽእል ዝንገር ዘሎ ብፍላይ ድማ ምስ ኢራን እትፍትኖ እትሓስቦ ዘላ ኩነታት እንተገይራቶ እቲ ኩነታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክሰግር ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ሚድያ ነቲ ናይ እስራኤል ኩነታት ብኸመይ ክገልፆ ቀኒዩ ኦክቶበር 7 ታሪኻዊ ከም ዝጀመረ ገይሩ እንዲ ዝገልፅ ቅድሚ ኦክቶበር 7 ዓም 2023 ወላ ሓንቲ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ዝፍፀም ከም ዘይነበረ ገይሮም እዮም ዝትርኹ ኩሉ እቲ ቅድሚኡ እስራኤል ትገብሮ ዝነበረትን ገለን ولا حنت هيك قاتمن أكتوبر شوعات كل نجار تجميري نعاتهم إذا خاص لم تاي نتناتهم ستوري لاين نتري إسرائيل تجبر زلا ملسي ما بقسنا هاي كله تجبر زلا أبتي أكتوبر شوعات بزت تجبرت راي كم زخونة يوم زري وزلو نسمع يوم هجي بقول ما نقدر كزار بقوله جد أجي نزل كنتات زدما إسرائيل حدا عمد حرز كنتات زخدته عالم كسع كندي كم زقدر فتح من هالبعد نتهم بوليتيكاويا ما راح تعيزهم كله كل يوم حزب عالم كسع كندي إسرائيل أنت عينت حبر خمزلوا أنت عينت مثل كمزلوا كم زفلتك زارب بقول ما قد كرينا لايك جبر سبورت جبر كسام مودا تم سايسنحو العلا قد سنة زلوت انت نرينا let's start كابتي مجمر ياز جمرو لسك كنا كرينا كجبر كلا جن بزح سب مرداتا جيجا زلوا له هذا زياس كسمعه بزعبات كنتا and just scenes of devastation and annihilation and terrifying escalation into a broadening war that even the greatest cynic, myself included, I don't think really could have imagined after October 7th. You know, anyone with a brain knew that the response was going to be brutal and barbaric because we've seen what Israel has done in the past when they've gone in these mow the lawn type operations, but we've never seen anything quite like this. Let's go ahead and put the next graphic we have. I believe it's D4, the number of Palestinians who were killed. To be honest with you, we really don't. إذا قدرت دي كالي أنا بزح مبزح تسب زبلو كبر بعن حدن كبر بعن كل تنشح إذا تقتلوا لو قبل خلوا for some reason جن بخالي مستعتي كم سرقة قصدما 5 لا 5 كم زلوا يمزلوا زلوا 33% كابهم لكن استيو كم زخنا 21% كاباتن دما كاباتون دما هتانات كم زخونو زي كم زي لنا مثلا خلوا أبدي حنتي أقدر زربات الله. These are the official numbers. This is courtesy of Euromed Monitor. The official number is 50,292 killed in Gaza. A majority of them have been women and children. By the way, I want to say, you know, there's this sort of shorthand of assuming that only the women and children are innocent. Of course, there are many innocent men who were also. يا زي ضربة زيادة لينيري ما بزحت جزية كزارة بخلوا أنت يمزبلو نصحات دك نستيون قلعتن تقتيلهم ترى يمزبلو تم دك تبعتيه كلها تمنيم حتياتنياتات كلها تمنيم قبلنياتات أبزخنا كينات كهم يمزبلو كينات تجمير ما بزحت جزية دك نستيون هسأناتن يمزود زودو هيتم زموتك هلو دك تبعتيه السبع يكون أنا بتعمي أقول لا يسبلن زازر بخسمع كله وتم وتهدرات بدليتهم ديم زواجو زلو تم وتهدرات نتم دقومن ننستومن نخكلا خليهم زواجو زلو أما بزحت جزية سلازي كل جزية تدنقاس أنا مني صغير نبتن دكنسيون دبتم ساناتن أي قبومن مالت يكون تخكليو دكنسيون ساناتن دنقاس أي قبوم كني قبوم نتم كالو زوت كوزلو دك حواتي دما مدنقاس يكبا إذا هذا كابت سيستماتيكلي نتحبر تسب كمي جركا وتبعتاي موتنا نورمال كم زغونه هي وتبعتاي ساكن لي فوكس كم زغونه ترجم زي بلو مخان بزي خاطفن أكنك زي تزاري بلي يعني موتنا يدك تبعتيو بزح زغن زول سبيل كم زي ساكن من تايدك تبعتيو شكانات يوم قلب لي شكانات مرحت له يا وعدات مرحت يوم نزوك ناس مرحوه زلو ولا من بوجن إسرائيل زي موت زلو تدرات يا هجراو تعويد كوينوام قال ملا كوينوام يمزق هذا زلوا قال هلو خوني يم كانوا زلوم قال قورد بس حقنا تو قاعد دليون يم زرقس أنيا يعني تبعز إسرائيل أنت تكينات زلون تكينات كم زي دليوا مهنيات كينات تاي كم زقبرون وتحضر فلتي زخانة وتحضر كينات كده اللي كل بجاك حد قال عينت قال هي وزلوم بري وقص ده اللي سبيلا
كموت مخانو فلتي كموت كايدا لني توتادر كما خسبيو هيوت كستماغرا يدلي سلازي مبزحت غزي اب زخونه كيناتي خاطري اب يوكرين كتري خلها دكونسيون هصانات توديوم يخاتبال what about the men nobody cares about the men إذا كاب تاريخ زان حيو ناي بحكي يحزن كا اتي زلو سيستم باترياركي وي جل زبلوو دك تبعتيو زياده كم زغلغل غيرو ينجريو دك تبعتيو تقيمو ما يفلتري دك تبعتيو كم حسوم يموتو لنዚ سيستم زلو دك تبعتيو زياده زموتليو إذا قال نسيتو تكون بريزنت وتبعتيهم بريزنت that this fact doesn't change ኣብቲ ማዕርነት ኣብ ካልእ ከም ድሌት ክትዛረቡ ትኽእል ኣብ ኩናት ክኾን ከሎ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ክዋግኡ ይክእሉን እዮም ደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ዝገብር ኦኬ forget this thing እዚኣ ኣብ ናራቲቭ ብዙሓት ክደግመዋ ስለ ዝረኣኹ ባእ ክጅምር መሪፀ እጂ let's go እቲ ኩናት ከመይ ኣንፎልድ ገይሩ ናበይ ገፁ ከይዱ ናብዚ ንርኢ It doesn't feel like 12 months, does it? It's flown by. And what a 12 months it's been. What are your reflections on this? Jane, in warfare, the wheels turn very quickly, which is why it doesn't feel like 12 months. And those who initiate war must be careful what they wish for, because Hamas, with the atrocity on the 7th of October last year, tried to initiate a regional war against Israel. And what they've now got is a regional war against Iran. So they've got half of what they wanted. They've got a regional war in which the boot is now on the other foot. And it's Iran. እንታይ ይብል ኣሎ ካብ ዝተፈላለየ ሚድያ ዝበኩም ድማ ብዕላማ እዩ ናይ ሓደ ዓይነት ናራቲቭ ጥራይ ክንሕዛ ይደልን እየ ዝተፈላለየ ዓይነት ርእቶን ሓሳብን ክህልወና ክኽእል ኣሎ ሜይንስትሪም ሚድያ እንታይ ይብል እቶም ኢንዲፐንደንት ሚድያ እንታይ ይብሉ ኩሉ ኮምባይን ጌርካ ሪኢኻ ፕሊስ ናይ መወዳእታ ቅድሚ ናብ ዜና ምእታወይ ኣብዚ ኩሉ ግዜ መተሓሳሰቢ ክገብራ ዝደሊ ኩሉ እዚ ሓበሬታ ትሪእዎ ዘለዎም ገሊኦም ናይ እስራኤል ፀቂኦም ገሊኦም ናፃ ዝኾነ ናይ ክልቲኡ ፀቅዕ ዘይኮኑ እዮም ገሊኦም ድማ ናይ ፍልስጤም ፀቂኦም እዚ ከዓ ውራይለ እዩ ዝገብሮ ስለምንታይ ንኩሉ መኣዝን ከይረኣኻ ክትፈርድ የብልካ ኦኬ እንታይ ይብል ኣሎ ውግእ ክጅምሩ ከለዉ ሓማስ ዝደልይዎ ዝነበሩ እስራኤል ብኩሉ ክትክበብ ብኩሉ እቲ ሓማስ በቲ ሕዝብላ ኣሎ በቲ ተናገራት ዓረብ ድማ ምሶም ክኾኑ ትፅቢት ነይርዎም ይብል ኣሎ ሓደ ዓመት ድሕሪ እቲ ኩነታት ግን መን እዩ ተኸቢቡ ዘሎ ኢራን እያ ትኽበብ ዘላ ይብል ኣሎ ኦኬ who is now in the crosshairs of Israeli action. And that's only really happened since the 27th of July, which was the beginning of this latest round of retaliation with the attack on Majal Shams in the Golan Heights, the Druze playground. And as a result of that attack, which is almost certainly a mistake actually, but as a result of that attack, Israel said, right, we go after Hezbollah. So the Israelis are saying, we've gone after Hamas, and they haven't finished there. I mean, the war in Gaza is still going on, and Deir al-Balak is still being attacked today as we speak. But they've gone after Hezbollah since the 27th of July. And because of that, the Iranian... So, እቲ ኩናት ከምቲ ንሶም ከምቲ ሕዝብላ ሓማስ ፕላን ዝገበሮ ዘይኮነ እቲ ኩናት ጠቕላላቶም ሓማስ እቲ ዝረኽብዎ ዝነበረ ሓገዝ ከም ዘይረኽቡ ኮይኖም እየን ሰርክልት ኮይኖም ብምቕፃል እቲ ናይ ሕዝብላ መራሕቱ ከም ዝኸሰረን ሊባኖስ ድማ ትድብደብ ከም ዘላን ካልኦት ሓይልታት ኩላቶም እቶም ንሓማስ ክሕግዙ ዝኽእሉ ዝነበሩ በንፃሩ እስራኤል ንኩሎም ከም ሕሱም ትድብድቦም ከም ዘላ እዩ ዝገልጽ ዘሎ one thing is clear ሓማስ ነዚ ጉዳይ እዚ ክጅምሮ ከሎ ምናልባት ንኩሉ ትሰምዕቲ ኮይንካ ጥራይ ክትረኽቦ ትኽእል ሓበሬታ ሓማስ ስለምንታይ ጀሚሩ ነቲ ኦክቶበር 7 ዝበለ ክበሃል ከሎ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ዓብ ነገር ከስዕብ ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ እዮም ዝብሉ ዘይምፍላጥ ኣይኮነን ከም ኣግቢርዎ ይብሉ እቲ ሕቶ ግን እስራኤል ኣብ ትሕቲ መርሕነት ነተንያሁ ነታ ፈለስጢን ትበሃል ጠቕላላ ክድምስስዋ መደብ ነይርዎም ነዚ ድማ ቅድሚ ዓመት ኣብ ዩኤን ክዛረብ ከሎ ሃገራት ዓረብን እስራኤልን ሓደ ዓቢ ናይ ሰላም ኮሪዶር ክገብራ ምዃንን ኣብቲ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ካርታ ግን ናይ ፈለስጢን ካርታ ይረአን እዩ ስለዚ ፈለስጢን ትበሃል ከጥፍኣ ፕላን ናይ ነተንያሁ ከም ዝነበረ ተዲኹም ኣለኹም ኣብ ዩኤን ዝኣክል ክዛረብ ከሎ ናይ እስራኤል ካርታ ንፈለስጢን ዝወሓጠ ገይሩ ይዛረብ ነይሩ he didn't mention about ፈለስጢማውያን so already they know ምስ ስዑድ ዓረብ ዲል ክገብሩ ይፍትን ነይሩ ስካለት ሃገራት ዓረብ እንታይ ማለት እዩ ነዞም ሃገራት ዓረብ ከምዚ ክገብረልኩም እየ ከምዚ ክገብረልኩም እየ ከምዚ ክኾነኩም እየ ኢንቨስትመንት ክግበረልኩም እዩ ተባሂሉ ነታ ፈለስጢን ትበሃል ክድምስሳ ይሓስቡ ነይሩ ስለዚ ምድምሳሶም ዘይተርፎም ምዃኑ ግብረ መልሲ ሂቦም ፃውዒት ናይ ዓለም ንኽረኽቡ ዕድሎም ክርእዩ ኢሎም እዮም ገይሮም እቲ ስጉምቲ እቲ ካብኡ ዝመፀ እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ይፅበይዎ ነይሮም ወይ ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ትህብያ እስራኤል ዝብል ኣብ ርእሶም እንተነይሩ I don't know ማንም ሰብ እውን ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ኣብ 23 24 25 ከጋጥም ኢልካ ይትሓስብን ኢኻ ኣብዚ ከነምፅኦ ንኽእል ኢና ግን ናይ ቃዛ ቀደምን ሕጅን ስእሊ ረእይዎ ከምዚ ዓይነት ዕንወሲ ኣብ ዩክሬን ኣብ ገለ ከተማታት ክልተ ሰራዊት ፊት ንፊት ኣብ ዘለውሉ ኣብ ሕድት ከተማታት ጥራይካ ትሪኦ ከምዚ ዓይነት ዕንወት by the way
غزا كومبليتلي عنيو غزا زبال نسيت بوتهم فلسطينيين ابتي ناي غزا كفال زنبرو كومبليتلي حانت غزا بتغكل طويله زلا اي دونت نو انا ساير هنا له ابتي زغد حو زلو ناي مبزحت فيديوهات كلن تنغزاوت كم سهرما سميني يكون دبو مالتي سو كمزي كما صوميو زبل حساب تنيرو اي دونت نو مالت كابزسي بزح كتزارب تخليخا بقمت على قلنا اسرائيل تاي مسيوم ناي حماس فلسطين زارب ولا اسرائيل كتاي Is retaliated, so they're now going after Iran. So Hamas have got the regional war that they wanted, and they are at an enormous disadvantage. So the wheel has come full circle. Question for the Israelis is, will they push it too far? Their danger is hubris. And the problem is, if the Israelis can't win a short war, they can't fight a long one. Their economy is too small. And so if they get themselves into a no war, no peace situation across the whole region, ultimately they might lose it. And that's their problem. Can't win a short war, can't fight a long one. So where is the happy point in the middle where they say we can now remake the Middle East? I mean, the Israeli ambassador to Britain on the radio this morning was saying we have a chance to remake the Middle East. Well, fine. So إسرائيل كبنصارو انتهى قاتيمهم إسرائيل مسقورة بابتهم أبدا حنزقونا ناي سلامن ناي رقعتن ويوناي حدا سلام معزن حيزنا نيرنا يبلو نيرهم سبيشالي أبتي أبراهام أكوردس بال مسيوي مس موروكو مس قلقل هقرات زقبرو وزنو برو ديلس سلام نخو قبرو صبو زخونا زبدنا نكهاتسو تسفى نيرو من البعض الجون نتم راحتنا هقرات عرب كومن وام أي كلوني ما يبلكوني تم راحتنا عرب كم يجروا مبسطان نوحي نبري الأمانات ولا تم نقصات مالتي security ترايزو قدسو هزبنا عرب كن ترى هزبنا عرب يزلوك زلو هزبنا اسلام زلو السمعيت ابزوانزي كال نغريو هزبنا اسلام ترايغنين قدم فلسطينيين كرمو خلو predominantly بفولوي عنزاد سمع زنبره حزب عرب حزب اسلامي خنبل نغلينا بفولوي حوام سلازغونه ابزوانزي كن دارغا اب كل عالم زلو حزبي عنزانا فلسطين سمع له طعي رئيس زلو طعي امرو زلو عنزانا فلسطين سمع له 50,000 سب تقاتلهم امغات اكتاتلاناتهم بفولي بومبتات ناي امريكا اكسبيرمنت ناي كوينات كوينهم زلو كتري خلغا ناي قدنيو تي كونتات كسمعكا وي ناي قدنيو تزبي نتي كونتات مداهي كونو نزخا كرداكا ناي قدنيو سلازي ترى حزبي يزبلكم زلو ابوليتيكا سيركل زلو دي كونو ترى حزبي عنزانا فلسطين كم حسن كسمعو جميرو ازي نغرات زي كغير مخانو مسكزيه من البات لومي كم اسرائيل زدليو زلو يبزلو ابزي نسمع هج بكالي قص كريات كنفتنينا وغلطيو قص كريات سلازلنا ابزي كان نسمع سكا تويتر بزعبا زغزارب كله chat with you. How has the landscape in the Middle East changed in the past 365 days? Oh, it's the world will never be the same. What happened a year ago today has forever changed the world. It's larger than simply Hamas versus Israel. This is about part of the global realignment. I mean, let's be honest. The Israeli-American relationship is an unnatural relationship when it comes to the geopolitical balance. It's at odds with the natural sense of balance that exists in the Middle East. Israel is I was going to say an abomination, which it is, but it's also a cancer. It's a cancerous tumor attached to the Middle East that disrupts the natural functioning of everything. And it's sustained by its relationship. Scott Ritter, I don't think أنا قالك حبتم زفر هلهم سبات زي سبزيو. I don't know. He's too much. بالتعمي بزعبا نا أمريكا establishment نا إسرائيل بزو حقتاتي تزارب زلو. درو أبتي FBI قالوتن نجوزون نقالنا فتوش بزو شجري فترو لهم زلو إذا نقارجن. I don't know. هذا كابتم نا أمريكا قدام زو سزولو كيلاي. So انتهي زبل زلو. دحرتي مع عمز القاطع ما فصامه كلاي مبرق نحوارو كم ناي قدم كون كم زي كونه تغيري بلال اسرائيل سقطلو اجباب نمبزحت السب زسنبره كم زغنن يعني كل دم انتي بري لهم لالو اسرائيل امريكا هم تقاصره امغو اسرائيل امغو امريكان زل زمدنا نورمال زمدنا كم زي كونه كلت هاجرات كم زي عينه زمدنا كلونه كل حنت هاجر بتخالق تم حضر مخانا يزبل زلو اسرائيل امريكا لك كمزي بكنقسقسلو زيكل قلقليهم تابلو بفر نفسو زحسكاور تبعتاي لك اسرائيل امريكا كوم غير زحزتها يمزلو ولا حنت خدبرا يتقنيا اسرائيل زبلو تطراي من قبرو زقلو اذا حجي قدم اي فلتني نيرو زفلطو سبات بزحات نيرو وحدات نيرو كنا بلغلينا
ኣብ ሚድያ ክዛረቡ ከለዉ ቀልጢፎም ሻዳውን ይገብርዎም ነይሮም ዝዘረባ እዚ ቀልጢፉ ይወፅኒ ነይሩ ሎሚ ዝበዝሐ ሰብ ብዛዕባ ይዛረብ everybody every scholars እስራኤል እቲ ቁፅፅር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣሜሪካን መንግስቲ ኤውሮጳን ዘለዎም ግሁድ ኮይኑ ኣሎ and this is ሓደ ካብቲ ዝዓበየ danger ናይ እስራኤል እዚ ነገር እዚ ክፍለጥ ብፍጹም ኣይደልዩን እዮም ነይሮም ኖርማል ከም ዘሎ እቲ ሃገራት ከም ኖርማል ምስ እስራኤል ሽርክነት ከም ዘለዎ እምበር እስራኤል ትዝውሮ መንግስቲ ከም ዘሎ ሰብ ክፈልጥ ኣይደልዩን እዮም ነይሮም ንኩሉ ነዚ ከቃለ ዝፈተነ ክሳብ እናቆተሉን ገለመለን ኣይዛርብዎን እዮም ነይሮም ዘረባ እዚ ከምዘይወፅእ ሎሚ ግን ኦፊሻል ኮይኑ እዚ ኣብ ዝኾነ ፕላትፎርም ይዝረብ ዘሎ አንዲስ ከምዚ ትመንሰይ ብከምዚ ተነቂሑ ክሳዕ ክንደይ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ሰብ ነቶም ኣብ መርሕነቱ ዘለዉ ኣብ ገለ ፖይንት ሕጂ ይኮነን ኣብ ገለ ፖይንት ግን እዚ ኩነታት ዝንቕሓት ዝመፅእ ስለ ዘሎ እመኻ ሕርቃንን ቅርሕንትን ስለ ዘሎ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ እስራኤል ይሪኦም ስለ ዘሎ ንኣብነት ስኳ ትዊተር ተብሎ ነይሩ እስራኤል ማለት ሓደ ካንሰር ዝኾነ እዩ ኣብቲ ማእከላይ ምብራቅ ካንሰር ናይቲ ማእከላይ ምብራቅ እዩ ካንሰር ሴል ኣብ ሓደ ቦታ ካንተ ኣትዩ እንታይ ይገብር እናስፋፍዐ ንብሙሉእ ኣካላትካ ውሒጡ እዩ ዝቐትለካ ልክዕ ከም ካንሰር ዓይነት እዩ እስራኤል ኣብቲ ዓዲ ዝብል ዘሎ this is ብጣዕሚ ተሪር ዘረባ እዩ ናፃ መሰል ስለ ዘለዎ ንክዛረብ ፍሪ ስፒች ስለ ዘሎ ይዛረብ ኣሎ ግን እታ ናፃ ትበሃልካ ገደብ ኣለዋ ኤግዛክትሊ ኣሜሪካዊ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ እሞ ከዓ በዓል ኢሎን ማስክን ዶናልድ ትራምፕን እቲ ፍሪ ፕረስ ክብል ኣለዎ ስለ ዝበሃል ዘሎ እምበር ቅድሚ 2 ዓመት ዝኸውን ቀደም ሻዳውን ምገበሩ ዓፅዮም እዮም ኦልሬዲ ግን ዘረባናቱ ከምዘይስማዕ ምገበሩ በት again ኣብ ናይ ራሻ ይኹን ኣብ ናይ እስራኤል ሓደ ካብቶም በዳሂ ዝኾነ ሓበሬታ እናሃበ ነቲ ናራቲቭ ናይ ኣሜሪካ ገጢምዎ ዘሎ ስካት ትዊተር እዩ ዘገርም እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ እንዲኦም ክዓፁ ጀሚሮም ዘለዉ ንክንደይ ክቕፅል ኸውን ትድምፅናቱ ይደኖ with America. What Hamas did on October 7th, 2023 is begin the process of causing the entire world to recognize Israel for what it was. Up until on October 6th, 2023, the world was still behaving as if Israel was part of the normal balance. It's not. The world was behaving as if Israel could be treated as part of this global, economic entity. Joe Biden in the summer of 2023 had promoted Israel as being a core element of what he called the Middle East, the India, Middle East, European economic corridor. Israel was getting ready to normalize relations with Saudi Arabia to begin this process of regional normalization that had Israel serving as the centerpiece of this, with no talk whatsoever of a Palestinian statehood, no consideration of the Palestinians. It was an Israeli-centric version of the Middle East, which is part and parcel of an American. Exactly. That's the welcome sana ስለዚ እስራኤል ኦክቶበር 7 ቅድሚ ምጅማሩ ንፈለስጢን ጠቕላላ ደምሲሳ ንሳ ሙሉእ ፈለስጢን ተቆፃፂራ ሓደ ዓብይ ኮሪዶርን ካልእ ቢዝነስን ካልእ ዲልን ምስ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ክትገብር ነያ ስለዚ እቶም ሃገራት ዓረብ ድማ ጉዳይ ናይ ፈለስጢን ረሲዖም ናብ ካልኦም ይኸዱ ነይሮም ሓንቲ ኣብዚኣ ክበኩም እየ ከመይ ገይሮም ነዚ ኣስላም ይፃወትሉ ከም ዘለዉ ንክትፈልጡ ነቲ እምነት ምስልምና ራእዮ ብዘጅ as you say when we've now got an Israeli prime minister and a government that doesn't pay lip service to the idea of a two-state solution, a sovereign Palestinian state, which is very much what Washington, what London, what European leaders are all advocating. Well, I think there are two issues here. And ታይላ ሓቲትዎ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክውድእ ክእል ወይ እውን እንታይ መዕለብ ክህልዎ ክእል ምክንያቱ እቲ ኣብ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑ ዘሎ two state solution ወይ ከዓ ክልተ ሃገራት ማዕረ ክኾና ፈለስጢንን እስራኤልን ዝብል ዓለም ሙሉእ ዝቕበሎ ንዑ ከተግብር ዘይደሊ ኣንጻሩ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ስለዚ ከምኡ ካብ ኮነ ብኸመይ ክውዳእ ክእል ሃገራት ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ድማ ዲፕሎማቲካሊ ብገለ መንገዲ ክውዳእ እንተኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ክወድኦ ዝኽእል ብሉ እንታይ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ትመልስና ትስምዕዎ ኣይገሪምኒ the Sunni Arab world, the first issue is more important, which is the conflict between Sunni and Shia Islam, and they are looking at a resolution to that problem before they look at a resolution to the Palestinian problem. And it's quite clear that there was momentum within that contest through the Abraham Accords to a solution to the Palestinian problem, probably not acceptable to the Palestinians, I agree. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ስምዑ እዚኣ እታ ንነዊሕ እዋን እዚ ዝትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ካብ 99 ክሳብ 2004 ናይ ስለያ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሓላፊ ዝነበረ ናይ MI6 ዝበሃል ሓላፊ ዝነበረ እዩ ተራ ሰብ ኣይኮነን ኣብ መንጎ እስላም ዘሎ ካርዲ ክሳዕ ክንደይ ይፃወትሉ ከም ዘለዉ ኣብ መንጎ ሻዓን ሱኒን ዘሎ ጋፕ እንታይ ይብላ ኣሎ
እቶም ሃገር እቶም ሱኒ እስላም ዝበሃሉ ስዑዲ ዓረብ ድዮም ገሎም ካልኦት ገለቶም ቀጠር ኢማራት ገለ ዝበሃሉ ኩላቶም ወላ ጆርዳን ኩላቶም ጀካ ኢራን ማለት እዩ እቶም ሱኒ ዝበሃሉ ናይቶም ሸዓ ዝበሃሉ እስላም ጥፍዓት ከም ዝደልዩ ስለዚ እታ ናይ ኢራን ሪጅም ክወጥቀሎም ደኣዮም ዝደልዩ እምበር ጉዳይ ናይ ፈለስጢን ኣይድንግፁልና ኣይኮኑ ግን ቀዳማይ እቲ ናይ ኢራን ሓይሊ ክድምሰሰሎም ሕጂ እውን እንተኾነ ኢራን ክትረም እዮም ብውሽጦም ዝሓልሙን ዝምነዩን ዘለዉ እዩ ዝብል and this exactly the ideology ቶም እስላም ኣብ ልቦም ስለ ዘየለኹ እንታይ ይሓስቡ እቶም ሱኒ I don't know ኣነ ግን ከምኡ ክመስለኒ ይክእልኒ ምክንያቱ yes ንኣብነት ኣነ ክርስቲያን እየ ኣብ መንጎ ሸዓን ሱኒን ዘሎ ፍልልይን ኣብ መንጎ ኦርቶዶክስን ካቶሊክን ዘሎ ፍልልይን ከምኡ ጌርኩም ተረድእዎ ኤርትራዊ ኮንካ ካቶሊክ ስለ ዝኾንካ ኦርቶዶክስ ክተፍቁልካ ትምነ ዲኻ ኣይትምነን ኢኻ ሓደ ሓደ ዓያሽ ኣለዉ ዝተዛረበ ንዑ ከም ግምት ኣይትወስዱ ኣይትምነን ኢኻ ኣሕዋትካ እዮም ሰው ፍልልይ ናትካ ድማ ንእሽተይ እዩ እቶም ሱንን ሸዓን የስ ውድድር ክህልዎም ይኽእል እዩ ምሰሓብ ክህልዎም ይኽእል እዩ ሱኒ ንኽጠፍኡሎም ወይ እውን እቶም ሸዓ ንኽጠፍኡሎም ግን ዝፅዕሩ ይመስለኒ ባይ ደ ወይ ኣብ ዝሓለፈ ዋን ኣምፅልኩ ነይረ ናይ ኢራን ሱፕሪም ሊደር ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ መንጎ ሸዓን ሱንን ነታ ካርዲ ንብዙሕ ግዜ ከም ዝጥቀሙላ ንዓና ፈላሊኻ ንምጥፋእ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ሓድነት ናይ መንጎ ኣመንቲ ምስልምና ክልሎ ልክዕ ከማ ሓድነት ኣብ መንጎ እምነት ክርስትና ክልሎ ዝብሎ ኣነ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ መንጎ ኣመንቲ እውን ኣብ መንጎ እስላምን ክርስትያንን እውን ዘሎ ፍልልይ ዓብይ ይኮነን ዘራእት ዘተሓሓዘና ይበዝሕ ኦኬ ንሱ ንግደፎ እንታይ ዝብል ዘሎ ነዛ ጋፕ እዚኣ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ እዮም ተጠቂሞምላ ኢራንን ስዑድያን ክልተ ዘይሰማምዓ ክሰማምዓ ዘይክእል ሓይልታት ገይሮም እዮም ነቲ ማእከላዊ ምብራቅ ከኒፆሞ ነይሮም ባይ ዘ ወይ ብዙሓት ኤስያውያን ማእከላዊ ምብራቅ ትብል ዘረባ እውን ኣይፈትዋን እዮም ተርጆማ ኣሎ ስለምንታይ ማለት እዩ ማእከላዊ ምብራቅ ኣበየናይ ኮንቲነንት ከም ዘሎ ይግለፅን እዩ ዕላማ እዚ ድማ ንኣሜሪካን ዓለም መቃቂላ ክትጥቀመሉ ከላ ኤግዛክትሊ ኣብ ኣፍሪካ እንታይ እስኪ ይጥቀሙ እተን ኖርዘርን ካንትሪስ ናይ ዓረብ ካንትሪስ ፕላስ ሳብ ሰሃራን ኣፍሪካ ዝብል ቃል ጥራይ እዮም ጥቀሙ እንታይ ማለት እዩ ንኣፍሪካ ኣብ ክልተ መቕልዎ ወይ ኣብ ሰለስተ መቕልዎ እዚ ካ እንታይ ኩሉ ግዜ ንኮንትሮል ንክትገብሮ ሓደ ዓብ ሓይሊ ከም ዘይኮነ ንእሽተይ ሓይሊ ከም ዝኾነ ክትገብሮ ኣለካ ኤስያ ዓብዩ ኣክንዲ ኤስያ ትብል ማእከላዊ ምብራቅ ጥራይ ብዘልካ ማእከላዊ ምብራቅ ኤስያ ዲ ኣይኮነን ከማ ክትፈልጦ ይትኽእል ኒኻ so all these are by strategy ተርጅምሎም ባልካን ካንትሪስ ኣብ ኤሮጳ ባልካንስ ዘልካ ምስ ኤሮጳ ዲ ምሰና እዩ ሰንትራል ዩሮፕ ዲ መሰና እዩ so there's so many ኣጠቃቅማ እዚኣቶም ኩሎም ንዕላማ እዮም ዝጥቀምሎም ኦኬ forget about that so እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብ መንጎ ሱንን ሸዓን ዘሎ ፍልልይ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፅልኢ ነቲ ናይ ጉዳይ ናይ ፈለስጢን ከም ዝርስዕ ወይ ዝገብሮም ዘሎ ነቶም ሱኒ ሙስሊም ዝኾኑ ዝብሎም ዘሎ እዚ ንዑ ገዲፎም ምስ እስራኤል ዲል ክገብሩ መንታኒ ኢራን ንምኽባብ ፀገም የብሎምን ሶ again ኣሜሪካ ንነዊሕ ዝተፃወትሉ እዮም ቻይና ኸ ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ንስዑድያን ንኢራንን ኣብ ኩርሲ ኮፍ ኣቢሎም እንታይ ኢሎሞም ፍሉጥ እዩ ሄይ መን ይፀላይኹም ንስኹም ወይ እንታይ ዘባሰኩም ዘሎ ክልቲኹም ነዳዲ ኣለኩም ክልቲኹም ኣፍ ደገ ኣለኩም ብሓደ ነጊድኩም ቁጠባኹም ዘይትዕብዩ እንታይ ፀገም ኣለኩም ዘሰሓብ ክልቲኹም ዓበይቲ ሃገራት ኣለኩም መዓት ፀጋታት ኣለኩም ንክልቲኹም ዘሰሓብስ እንታይ ትነጥቢ ወላ ሓንቲ ዘሰሓቦም የለን ክልቲኦም ሰፋሕቲ መሬትን ባሕርን ኩሉ ነገር ኣለዉ ነናትኩም ፀጋ እኹል ኢናትኩም ንክልቲኡ ከዓ ንሕና ክንገዛልኩም ኢና ኢሎም ነዳዲ ናይ ስዑድያ ዝያዳ ንሕና ኢና ንገዞ ቻይና ማለት እዩ ነዳዲ ናይ ኢራን ከዓ ንሕና ኢና ንገዞ ንሕና ንክንገዝእ ድማ ሰላም ክልሎ ኣብዚ ቦታ ኢሎም ኣባኹም ኢንቨስት ክንገብር ኢና ኣብ ክልቲኹም ትሕቲ ቅርፂ ክንሰርሕ ኢና ካልእ ክንገብር ኢና ስለዚ ኣብዚ ቦታ ዝርቃት ክልሎ ኣብ መንጎ ክልቲኹም ዘሎ ምትልላኽ ድማ ነቲ ካልእ ዝኣቱ ንኣሜሪካ ዲ ንካልእ ዓብ ቦታ ከፍተላለፍ ዘለዎም ኣፍኮርስ እዚ ቀሊል እዩ ሶ ሰላም ክንገብር ኢና ኢሎም ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ዕምቆ ዘለዎ ሰላም ክገብሩ ክኢሎም እቲ ናይ የመን ዝነበረ ጉዳይ ብክድቅስ ጀሚሩ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ከመይ ገይሩ ከምዚኦም ፈላጣት ኮይኖም ኣትዮም ነቲ ህዝቢ መቃቂሎም ኣብቲ ምምቕቃል ናቱ ረብሖም የሳልጡ ክትፈልጥ ትክእል ኣለካ And the Palestinians are the victims in this, but an accord which was certainly of strong interest and support to a large chunk of the Sunni world, and the Sunni world vastly outnumbers the Shia world. Okay. Should we say that the Palestinians are largely Sunni? The Palestinians are split, but they are largely Sunni, yes. I mean, it's quite complicated, and I'm not an expert, but I think I'm not an expert on the Arab world, but the fundamentals here are that a lot of the Arab world has, as it were, pushed the Palestinian problem to one side, and they're looking through the optic of a much larger contest between basically an Arab alliance which is led by Saudi Arabia and its supporting countries, and Iran on the other side of this equation.
it sounds as if you expect that there's going to be direct military confrontation with Iran, possibly led by Israel, attacking strategic, strategic. So ከም ንሪኦ ዘለና again እንዳዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩሉ እዚ ኩነታት እዚ Let's go 3 or 4 levels deep here. If Israel strikes, Iran counterstrikes here. Obviously, Israel, if they get harmed and then really harmed, and not just a symbolic strike like the last 2 from Iran have been, but actually devastates their energy infrastructure and those specific targets that Iran talked about here, they obviously would then go full on in response then. Now then the U.S. gets drawn in because there's been so many says Israel's too small. They can't stand up to all this barrage. We have to go in and fight with. So ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ከዓ ሓደ ሚሊታሪ ኮማንደር ሓላፊ ዝነበረ ናይ እስራኤል ዴቪስ ይበሃል እንታይ ዝብል ዘሎ ዳንኤል ዴቪስ ይበሃል ኦኬ let's say እስራኤል ኣጥቂዓ ሽዑ ኢራን ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ይባ እስራኤል እጂ ንእሽተይ ሃገር እያ እዚ እቲ ግብረ መልሲ ናይ ኢራን ብዙሕ ዳሜጅ ክፈጥር ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ኢልካ ዋላ ነቲ ህዝቢ እውን ንከጥፍኦ ዝለዓለ ኒኩለር ንኣብነት ኣብ ኢራን ተተኪስካዮም ኣብ እስራኤል ተተኪስካዮም ሓደ ዓይነት ፍልልይ ክህልዎ ይክእል ሓደ ዓይነት ለውጢ ፅልዋ ክህልዎ ይክእል ንእስራኤል ኣዝዩ ንእሽተይ ሃገር እዩ እቲ ዴንጀር ናይ እስራኤል ኣዝዩ ላዕሊ of course ባንከርስ ትሕቲ መሬት ኣጎዳጉዲ ኩዕቶም ዘለዎ እዮም እሱ ሓገዝ ክህልዎ ይኽእል ግን ስቲል እስራኤል ብጣዕሚ ንእሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነ ቢግ ዳሜጅ ክህልዎ ይኽእል እዩ በንጻሩ ኢራን ኣዝዩ ሰፊሕ መሬት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዝወርደሉ ቦታ ዓብ ዳሜጅ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ዓብ ሃገር ስለ ዝኾነ maybe there is other alternatives anyway እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እስራኤል ኢራን ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ እንድሕር ክትጀሚራ ንእስራኤል ካብ ክኸብዳን ትጀሚሩ ብፍላይ ኣብቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ዝበሃል ገለ እንተሃሪማ ኣሜሪካ ናብቲ ኩናት ክትኣቱ ግዴታ ኢሉ ግድን ኣሜሪካ ክትሕግዝ ክትኣቱ ሕጂ እውን ትሕግዝ እንድያ ዘላ ብሰራዊታን ብገለ መሊኣን ንክትኣቱ ክትግደድ እያ ኢሉ ስለዚ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣብ መንጎ ኢራን ደይኮነ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ክትኣትዎ ትኽእል ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ፖሲቢሊቲ ከም ዘሎ እዩ ይዛረብ ዘሎ ዝብል And let's say now we end up giving into that. What do you think is going to happen next? Is Iran going to be defeated in the war? Are we going to invade Iran? Or are we going to keep using more missile strikes back and forth? What do you think is going to happen with that? Look at Yemen. Ask the Yemenis, who Saudi Arabia for a decade tried to bomb into the Stone Age. They never did. They're still fighting to this day. And I mean, you can nearly look at anyone else. Look at Hamas, for crying out loud. They're not even a state actor. They were hermetically sealed in the Gaza Strip, and they're still able to resist and still able to fight. Now, how much more so this massive country of Iran? If we start trying to bomb them and use missile strikes? تخيلوا الرئيس كان إسرائيل كان حجزين لاتينا انتينا هنقبر كيلو بس كنتينا هنقبر هنا تيناسي إسرائيل زي قبروا زلوس انتي هنقبر نقل إيران حدا عب حجري إيران نقدفوا عب جزية السلام كله أمريكان فرنسان زدقفوهم سعود عرب إمارات كلها تنتن هجرات عرب بحرين قال ملي even جبس استحوسوا كل تنتن هجرات تأكيدا نيمان شفت ما نتحدى كفالنا إيران تحجزوا بحدا كفال ترى إيران تحجزوا حوتي كسعروا يكالون دبديب كاكا تطفو كتودو تخل كوينات يلن كم حسم كدبدب تخلي قاقن كتودو تخل كوينات يلن يبلع له إسرائيل حماس أدي تسعر تغينايل بسلسة ميتن سوسان ديجر كبيبات توزلا كاب زخونة يكون توسخ حاجة سكرك بزي كل دعلو كل دما زخونة نجار كجبر كم زي كل جير كهزلغة نحماس كسعر كيس عرض عمد جير الليل سزي نيران قد كم يجر كهسعر حزب الله أبي دبوب لبنان صار نوعون كسعري كالكات لذي مس إيران قلت يوم كسعريهم وين إيران عنوات كفترة قوليهم نيران كسعريهم هيك كاقد ده حسابيز بالذل كعسبها يكلني معناته تاع إيران تحجزهم زلنا عايش تحيل تاتون انتقنه كسعره ما يكالنا نبلاله بس مثالات وكسكا بنفاريد دبديب كسعره تغل كوينات يلا نسخاجن نتكل الربحات ناتكاشجر كتفتريها معناته بقبلش براديو بمثالات دي نتكل نقدناتك عنوات فترة الكام سلازي نيران كتحرم كتبل تكويناتنا بزيت دليل معازن كخيط كم زخلي يزنقر له I really hope إذا كل نبلو زلنا زربا حصوت قوم بس فناتي تمنيت كل زوز بلو زلنا قمت راي كوينو كترف أبتقبارك الرؤية يدلني يعني I don't want to see this in reality كم زعينة reality كن رين دلنا It's a very sad نتا planet نتا region ناتنا لما تزعبي danger easy so تخلوتات ممكن تحط كل لك أصل زي ده اللي خيانا قرأتها يقات من مالتها يكون continue. It's not going to make them quit unless you go in on the ground and take control of their political centers and eliminate their leadership. Then they're going to continue to exist as a political entity. That's just the facts. That's, I mean, it should be elementary. That's not hard to figure out. So, حجي أمريكا ولا ون إيدايتيا نتي balance of power نتو كينات كتودو تخليها تبلو نجاري يكونن. سلامن تاي
أمريكا خندو عام اللوادي أبزوان زي نسمعيه نوع كوليجناتو كونريل دوغلاس ميغريغور داد. This really gets underway and the Israelis begin to take very serious losses simply because of overwhelming numbers. How much can we do to rescue Israel at that point? And then again, the question is, where do we go on the nuclear level? Because the use of a nuclear weapon by the Israelis would do much more than turn them into a pariah in the world. It would also affect us because no one has used that weapon in action since Hiroshima and Nagasaki. And I think this is, I talked about Osavia, this notion of Islamist solidarity that cuts across national lines and boundaries. I think we're actually going to see that happen. But I think سنتين نرجع لنا انتهي زبال زلو تقداي كردانا زلو يلو إسرائيل وأمريكا ونملو بملو كتحجزان انتهي كتكبر لا تدخل تونكو خجبر زغل أتي اسكاليشن العالم اسكالي إسرائيل نيكولا رواز وارك تكامي يلو نيكولا رواز وارك تكيما أبيران كتحرميا نيكولا رواز وار هاريما ما يبي تاكتيكال كتكام تدخل ما يبي استراتيجيك كتكام تدخل سلازي تتكام له أبي عنوات كجبري أجين تايكنا عالمنا كخو كان حجة أمريكا تتكيما تلو حجة دما أمريكا تتبع الحجر تتكيما تلو سلازي أتي كم تزدل نقحت أي نقحنا له تزبي ويون أورجانيزيشن يلا كتقول تغلي حاجة أتي أسلامة وحبر تسب بزي قد سابي حجر تقوميت له إسلام كل حاوي زبل تحساس بايزلو إسلامي تقتل أمنة مسلمنا بزي قد سابي له حاوي سلازي اتقانزا أبقازا زور زلو اتقانزا بليبانو زقاتم زلو اتقانزا أبكالو تحجراتني أسلام زقاتم زلو مبزحتهم أسلام كم قانزاناتهم يمزريوه انت قوني اورجانايز سلو زي كونو مراحتناتهم بما لك نعتاد نتزبي زنت ابارقو مراحتي ناس عزخونو سلو دي كونو كم تزدل اكايدا يلن ابتي هاجرات عرب هذا معلتن كغير يزون things change كل نجر كم زلو كنبريلكا قالك بروميس كتقبراي تخنقا so there will be a huge shift بفلا يمسنا امريكا متكام نريو زلنا عبي change كقاتم كم زخلنا نريو زلنا of course هاجرات اسلام كلن حنت هاجر كونين I don't think so it's not gonna happen معناته different interests اللي زلاون but at the same time نقول لهم بتاعتنا في مقاقله زهر مومزلو يردوا مالو تجي they are getting it ساقمجن ولا ترديوهم كله كجبروا وقولوا عدلات ونصبي بسلا زخونة بزوانزي كم زي تردهم أكتس جبروا زلوا خيني سمعن بتوين بتجن تايب لا alliance ويتحدنا تعمونجو إزبا سلام تقانزانا من بينهم كم يجرم يطفوهم كم زلوا ما راح ناي السوبريم ليدر نا إيران ونا بتزحل فناي ناي عربي سلات استزاربوا exactly قميلو ملكعن شمن وي تاكتيكن كيريد ما تمرت حدث على زلنا نقولنا زداهم زلوا لما نسي سلازي كان استوعل كن كلالنا بمبال حدا عم تحساسبي يبنيرو سلازي اتي حدنا تامون قلت تزبز لا علي زي زلوا it's also going to be buttressed and supported by China and Russia. I want to look at that because then that's where things start to get real messy. That could come in. And I think that the chance of that would go up a lot if the United States joins in, not with support, but actually fighting alongside Israel. Now, yesterday, I'm going to show you a clip here from Jake Sullivan, and I wonder how you interpret this. Watch this. In April, after Iran struck Israel, the U.S. issued a number of sanctions as a consequence. This morning, the president said there would be severe consequences if Iran carried out this attack. What are those consequences, and are they more severe than sanctions? Totally legitimate question, and that answer will come based on the conversations and consultations we have with our Israeli counterparts. It's too soon for me to stand before you today and give you an answer. What I can tell you is this. We are proud of the actions that we've taken alongside Israel to protect and defend Israel. We have made clear that there will be severe consequences for this attack, and we will work with Israel to make that the case. So there. So three was نحكم درجة أن أمريكا زم حضر زلوا سب زيز بحال National Security Advisor جيك سيليفان بحال. So انتهي زلوا إن إيران أبتك زي ما تكاتس جبرت اللي أبي جبر ملسك وهبا كم زخونة انتظاري بنيرو. تكون exactly انتهي كون نزل دماء ملسي جبلين كسينا كن بلينا كبجدا نلعلك على لكم دي مزبلته. حجك نقرأكم هيك نيل نيرو. Okay نغطس. Work with Israel to make that the case. So there will be severe consequences. We will work with Israel. That sounds like you're talking about joining in, not just giving them some more missiles. How do you read that? Well, we're already involved. This is what people don't understand. We continue to deploy more and more forces to the region, but we're already involved. We have aircraft flying electronic intelligence missions. We're pinpointing targets, lasing targets for them. The only thing we haven't done is launch 1,000 fighter jets in support of them, and also launch the bombers that have already been.
ንሕና ዲኣተናያ ወይ እውን ዘይንገብሮ ነገር የብልናን ኣብቲ ኩናት ሙሉእ ብምሉእ ንሳተፍ ኣለና ኩሉ ዝከኣለና ድማ ንገብር ኣለና ስለዚ ናብቲ ኩናት ክንኣቱ ኢና ኢልካ ምፍካር የለን ኦልሬዲ ዘይገበርናዮ ነገር የለን ነፈርቲ ኩናት ናትና ተንስየን ነቲ ናይ ኢራን ተኽሲ ጠጠው ዘብላ ዘለዋ ሰኔን ስለያዊ ድሮናትና ነፈርትና ንቀፃለቡ ይኸዳ ኣለዋ ነቶም ካልኦት ሓይልታት እውን ይድብድባየን ስለዚ there's nothing ዘይገበርናዮ ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ሽፍቲ ክንገብር ኢና ኣብዚ ኣምፃልኩም ዘለኹ ናይ ብሓቂ እቶም ንክንደይ ግዜ ክቕፅሉ እዮም ከምዚ ኢሎም ኣብ ገለ ሻዳውን ክገብርዎም ምዃኖም ይርዳእኒ ግን ናይ ብሓቂ ነቲ ኩነታት ብኣፍልጦን ብቅንዕናን ሪፖርት ዝገብርሉ ዘለዉ እዮም ኣሜሪካውያን እዮም ብምሎም ግን ፀቅናይ ኣሜሪካ ኮይኖም ኣሜሪካ ጆኹ ዝብሉ ይኮኑን ኣሜሪካ ጌጋ መንገዲ ትኸይድ ኣላ ንህዝብን ንህዝቢ ዓለምን ንኣሜሪካን ኣብ ሓደጋ ይእትዎ ኣለዉ ዝብሉ እዮም እዚ ነቲ ዘሎ መርሕነት ብጣዕሚ ዝቃወሞ እዮም ኣብዝኻ ንቐፅል እስራኤል ከዓ ምስ መጀመርያ ኣብዚኣ ንስማዕ President Herzog, thank you very much, sir, for making the time for this interview. Now, the latest chapter of violence in the Middle East began with the Hamas attack on Israel 1 year ago. How do you expect it to end across the region? ትሪዎ ዘለኹም ፕሬዚደንት ናይ እስራኤል እዩ ዝሓቶ ዘሎ ድማ ሓደ ዓመት ገይሩ ኣሎ እዚ ብሓማስ ዝጀመረ መጥቃዕቲ ሓደ ዓመት ገይሩ ኣሎ ከመይ ገይሩ ክውዳእ ኢልካ ትሓስብ ኢልዎ I think we should find a way following the terrible year that we've all gone through as we mark the 7th of October of last year, which was a day of tragedy and pain of unequivocal magnitude for us and for the region. I think that we should now, when things are shaking in the Middle East. ናይ ብሓቂ ናይ እስራኤላውያን I don't know ኣነ ክገልፆ ኣይክእልኒ ሓደ ዓመት ናይቲ ኩናት ሓሊፉ ክዝክር ከሎ ነታ ዕለ 7 ዝሞቱ ጥራይ እዮም ዝጠቕሱ ዘለዉ እሳቶም ካብታ መዓልቲ እቲኣ ግን ልዕሊ 42,000 ሰብ ሱሳድዮም ሰብ ዓሚታዊ ካብ ቆልዓን ሰበይትን ማለት እዩ ኣብ ቃዛ ቀቲሎም ኣለዉ ነቲ ቃዛ ዝበሃል ድማ ኮምፕሊት ኣባዲሞሞ ተመሊሱ ሰብ ክነብሮ ከምዘይክእል ገይሮም ኣብዚ ኣብቲ ቪድዮ ክተምፀ ይትኽእልና ኣብ ካልእ ራእይዎ ቃዛ ትማልን ሎምን ዝብል ኣብ ዩቱብ ኣቲኹም ክትሪኡ ይፈትኑ እንተሎ ኮይኑ ማለት ንኽትሪኦ ሆሊውድ ፊልም እውን ከምኡ ዓይነት ስእሊ ተጠቂሙ ይፈልጥን ሓደ ዓለምና ምስ ተቃፀለት ዝተርፍ ቪድዮ ዝሪእዎ ምሻ ኣሎ ከምኡ ዓይነት በቃ ከምኡ ደስካሕካ ስእሊ ተራእዩ ይፍልጥን ከምኡ ዓይነት ገይሮም ማክነሱም ክሳብ ሕጂ ተሓዘን ናይ ኦክቶበር 7 ከምዘይወፀሉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቲ እቶም ዝሞቱ ሰባት የስ ክሓዝነሎም ይግብኦም ናይ ብሓቂ ክሕዘን ዝግባእ እዩ ከምኡ ድማ እቶም ጆሆ ተታሒዞም ዘለዉ ዝብል ጆሆ ተታሒዞም ዘለዉ ነተንያሁ ስለዘይደለዮም እዩ ነተንያሁ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ገይሩ ተሰማሚዑ ከውፅኦም ይኽእል ነይሩ ግን ኣይደለየን ኤቭሪ ታይም ኣሜሪካ ሓደ 8 ግዜ ዲ ናብቲ ቦታ መፅኡ ምቁራፅ ተኽሲ ንሓማስ ሕራይ ኣቢልዎ እዩ ብመንገዲ ቀጠር ገይሮም ሕራይ ኣቢሎም እዮም ፀገም ግን ሕራይ ዘይብል ዘሎ ነተንያሁ እዩ ነይሩ ስለዚ ደይ ኖው እቲ ኩናት ዝቐፅል ዘሎ ብሰንኪ እስራኤል ምዃኑ ኤቭሪባዲ ኖውስ ምስጢር ኣይኮነን በድስቲ ከምዚ ሓማስን ካልኦትን ዝኽልክልዎም ዘለዉ ኮይኖም ግን ኣክት ይገብሩ እቲ ሚድያ ድማ they buy it should find a common exit strategy that they are there still. Mr. President, based on what you're saying, for Israelis, do you think the first anniversary of October the 7th should be marked as a day of reflection and remembrance, or one of revenge and retaliation? We are not dealing with revenge and retaliation. We are first dealing with a lot of pain and agony. I can tell you, as the head of state of Israel, I've seen enormous pain and agony that I've never imagined I would see in my life. I see enormous pain and agony of hostage families, of wounded people, of bereaving families, immense amount of bereaving families, of communities that have been displaced, and so forth and so on. All ኩሉ እቲ ናቱ ሄድ ኦፍ ስቴት ከም ፕሬዚደንት ናይ እስራኤል ሲ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ እቲ ቃንዛ ናይ እስራኤል ጥራይ ይስምዖ ዘሎ እታ ቃዛ እኳ ኣብ ትሕቲኦም እያ ዘላ ስለምንታይ እቲ ናይ ቃዛ ቃንዛ ናይቲ ሲቪል ህዝቢ ዘይስምዖ ማነ ይገርመኒ እዩ ንሶም እዮም ዘመሓድርዋ ዘሎ እቲ ቃዛ ኣብ ትሕቲ ኮሎኒ ናቶም እያ ዘላ ግዝኣት ናቶም እያ ዘላ ልክዕ ከምዚ ኤርትራ ብጥልያን ተመሓዲራ ከላ ከምኡ ጌርኩም ውሰድዋ ቃዛ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ናይ እስራኤል እያ ዘላ እስራኤል ልክዕ ከምቲ ጥልያን ንዓና ገዚኡና ዝነበረ ይገዝዎም እዮም ዘለዉ ነቶም ፈለስጢማውያን ኩሉ እቲ መሬቶም ኩሉ እቲ ነገሮም ኩሉ እቲ መግቦም ማዮም ዲ ክኣቱ ገለ ሰብ እዮም ዘፍቅድዎ ኣብ ናቶም ግዝኣት እዮም ዘለዉ ስለዚ ገዚኦሞም ከብቅዑ 42,000 ሰብ ሲቪል መይትሎ እንድሕር ተባሂሉ ስለምንታይ ናቶም ቃንዛ ክስምዖም ዘይክእል ኣፍኮርስ ሰብ ስለ ዘይኮኑ ጥራይካ ክትብል ከም ሰብ ስለ ዘይቆጥርዎም እቲ ንዖም ንክቐትሉ ኢሎም ስለ ዝገበርዎ ስለዚ ናይቶም 200 ሰብ ሰብ እዩ 200 ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት እዮም 42,000 ግን ካብኡ ይበዝሕ ማለት ናይ ቁፅር ፍልልይ ዘለ መረዳእታ ከልወካ ይግባእ 42,000 ሰብ 200 ሰባት ቀቲሎም ኒልካ ሕነ ናቶም 42,000 ሰብ ክትቀትልሲ ዋው ከም ተራ ሰብ ክትሪኦ ከለካ ዘሕዝን ጥራይ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ግን ያ ኤቭሪ ታይም ነዚ ናይ እስራኤል ክርኢ ከለኹ ኣነ ሓደ ነገር ጥራይ ኣብ ርእሰይ ዝመፅእ ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ መን ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ ሓይሊ እንተዘይብልካ
ዝድንግጽ አልካ ሓይሊ የለን ከም ህዝቢ ፈለስጤም ኣብ ዓለም ዝተገፍዐ የለን ግን ሓይሊ እንተዘይብልካ ድንጋጽ እንታይ ይገብረልካ መብዛሕትኡ ግዜ ዝድንግጽ አልካ ክረዳእካ ዘይክእል ጥራይ እዩ ሓይሊ ዘለዎም ምስኦም እዮም ደው ኢሎም ዘለዉ ስለዚ under no circumstance ሓይልኻ ከተድክም የብልካ ኤርትራ ድማ ሓንቲ ካብቶም ኩሉ ግዜ ተጠማቲት ሃገር ከም ምዃና መጠን ዋላ ዝመጽእ ወለዶ እውን ሓይሊ ናይ ኤርትራ ከድክም ዝፍትን መራሒ ክእለ ጥራይ ዘሎ ኤርትራ ሓያል መንግስቲ ክህልዋ ኣሎ ሓያል ሰራዊት ክህልዋ ኣሎ ሓይሊ ክህልዎ ኣሎ እቲ መንግስቲ ሓይሊ ክህልዎ ኣሎ እቲ ሰራዊት ካብኡ ሓሊፉ ግን እቲ ካልእ ምዕባለ ቁጠባ ገለበለ ክተርፍ ኣሎ ማለት ኣይኮንኩን ኢትስ ኢምፖርታንት እሱን ክህሉ ኣለዎ እሱ እንተዘይብልካ ብወታደራዊ ሓይሊ ጥራይ ነዊሕ ክትቅፅል ኣይትኽእል ኢኻ ጎኒ ጎኒ እዮም ዝኸዱ ግን ወታደራዊ ሓይሊ ግን ቀዳማይ ይዝዋል ቀዳማይ ከም ኤርትራ ዝዓይነት ሃገር ወታደራዊ ሓይሊ ቀዳማይ ክህሉ ኣሎ እዚ አይ ቲንክ እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ዕድል እንደዝብዎ ነይሮም ሓያል ሃገር ክሓንፅ ምኻለ ነይሩ they have the credential ምክንያቱ ሓያል ሰራዊት ኣለዎ ነቲ ሰራዊት ድማ እቲ እንኮ ዘድልዮ ነቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ደሞዝ ምግባር ጥራይ ጽቡቕ ደሞዝ ምግባር ጥራይ ዘድልዮ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ምክንያቱ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ጌና ይተበራበረና ኣለኹ ትብል ትኽእል ኢኻ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሲቪላዊ ሂወት ሰብ ስራሕ ክረክብ ኣይክእልኒ ከምቲ ዝድለ ስራሕ የለን ስለዚ እቲ ሰራዊት ስራሕ እዩ ውትድርና ስራሕ እዩ ውግእ እንተዘየለ ስራሕ እዩ ውትድርና ሃገራዊ ውትድርና ማለት ስራሕ እዩ እዚ ትክክለኛ ደሞዝ ክትገብረሉ ኣለካ ኣብቲ ልማዕታዊ ፕሮጀክት ድማ ከምቲ ዝሰርሖ ክሰርሕ ተኽኢሉ ደሞዝ ስለ ዘለዎ ብትግሃት ክሰርሕ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ሃገር ኣብ ምህናፅ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረ እዩ ካሕሳውን ይግብኦ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ገይርዎ ዘሎ ንመለስ ኣብ ዛረስ እዚ around the country. And the real issue is that we understand that there was a huge opportunity that was laid out originally by anyway ولا حنت تزربان خن سمعت راين بر حدش نغير يبلو نملس ابزخا President Emmanuel Macron, speaking after a summit of French-speaking leaders in Paris, criticized Israel's ground operation in Lebanon and called for a ceasefire. Macron also defended a radio interview in which he urged an end to arms deliveries to Israel. We aim to be consistent when we call for a ceasefire, as we did for Gaza and as we did for Lebanon last week. We try not to call for a ceasefire while continuing to deliver weapons of war. And I think እዚያ ዘረባ እዚኣ ነተንያሁ ናይ እስራኤል ፕሬዚደንት ፀር ዘበሎ ተዘረባ እንታይ ኢሉ ማለት ንዛረበሲ ምስሉይነት ናትናስ ብግህዶ ክንገብሮ የብልናን ኢሉ ኣሜሪካ 10 ግዜ እንታይ ትብል ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ኢና ንፅዕር ዘለና ይብሉ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክትፅዕር ተለኻ መጀመርያ ሓዊ ምቕባል ጠጠው ከተብል ኣለካ ማክሮን ኣብ ብዙሕ ግዜ ንኣሜሪካ ቻለንጅ ይገብሮም ግን ولا حنت قبراي كني هذا المسلطان وحدي تهريف وزلو كالا غزي خان وددر قرب سلا زي كوني كم زغبر زلو كالا دما اي صعبوني ما بتيروبا عبرتون بحفشا ግን ማክሮን ዝኽተሎ ዘሎ ተስፋ ዝህብ ንኤውሮጳ ብፍላይ ኣብዛ ሓለፈት 3 ኢንተርቪው ዝገበሮም ንሕና ኣሜሪካ ቀዳምነት ኣይትበናንያ ንሕና ድማ ናትና መንገዲ ክንገብር ኣለና ተጎተት ናይ ኣሜሪካ ክንከውን የብልናን ኢሉ ክንደይ ግዜ ከም ኢሉ ኣሎ ነዛ ዘረባ ግን ዝሰምዖ ሰብ የለን ዝኽተሎ ሰብ የለን ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ንእስራኤል ግደፊልና ያደ ይሰምዕ ድሕሪ ኮይኑ ምቁራፅ ተኽሲ ክገብርካ ንደልዮ እንተለና ኣፅዋራይ ንሃቦ ኣፅዋር ንሃብካ ምቁራፅ ተኽሲ ምባል ግን ምስሉይነትን ሓሶትን እዩ ዝብል ዘሎ ኤግዛክትሊ ኣሜሪካ ተዛዕብያ ኣፅዋር ዝሃበት እያ እዚ ምቁራፅ ተኽሲ ክገብር ይፅዕር ኣለኹ እንድሕር ኢላትካ ኣብ ዩኤን ከም ኢላ እንተኢላ መናውሒ ግዜ ነቲ ቃንዛ ነቲ ኩናት መናውሒ ግዜ መግዝእ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል እምበር ምቁራፅ ተኽሲ ስለትደሊ ኣይኮነትን እዚ እቲ ሓቂ ከም ሓቂ ክዝረብ ክኽእል ኣሎ ማክሮን ክትፀልኦ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ነገራት ኣብዚኣ ግን he has a very good and solid point ጽቡቕ ዝኾነ ዘረባን ኣርጊመንትን እዩ ዘሎ ንቐፅል ትግብረ መልሲ ዝሃበ ድማ that's just being consistent. Je pense que c'est simplement de la cohérence. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu, who says his country is under threat from all sides, quickly fired back. All civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is ድሕሪዚያ ፍቕራ ዘለዎ ንእስራኤል ኣፅዋር ዝኽልክል ክሓፍር ጥራይ ዝግቦ ንሕና ብዘይካኹም እውን ክንስዕሮ ኢና እዚ ኩናት እዚ ድሕሪ ኩናት ግን ክትሓፍሩ ክትነብሩ ኢኹም ክኮርዑ ክነብሩ እዮም ንኩናት ጠጠው ዝበሉ እዮም ጠጠው ንኽብል ዝተገበሩ እዮም ኮርዑ ክነብሩ እዩ ብፅቡቅ ክዝከር ኣይኮነ ንባዕሉ ኣብቲ ኩናት እዩ ነይርዎ እንዲ ግን ነዛ ቃል ዝበላ ግን ብፅቡቅ እዩ ክዝከር ብሕማቕ ዝዝከር ስኻ ኢኻ ምክንያቱ ስኻ ኢኻ ሲቪል ትቐትል ዘለኻ ባት ልክዕ ነዛ ዘረባ ምስ ፈከረ እንታይ ገይሩ እስኪ ኣብ ሊባኖስ ናይ ሊባኖስ ማለት ናይ ቀደም ናይ ፈረንሳይ ግዝኣት ዝነበረት እያ ፍሬንች ድማ ዝዛረብቲ ከተማ ንሊባኖስ ናይቲ ነዳዲ ቦታ ዝነበረ ታንክ ከምዚ ናይ ነዳዲ ትመልኣሉ ቦታ ብናይ ፈረንሳ ካምፓኒ ዝውነን ዝነበረ ንዑ ሃሪሞ እቲ ካብኡ ዝተፈንጀረ ሓዊ ካላርስት እዩ ምስ ፈረንሳ ንፈረንሳ ከምኡ ዝበልዎ ከይዱ ናይ ፈረንሳ ረብሓ ዘለዎ ኣብያ ኢሉ
نعو بومب غيرو مالتي نتنياهو سو ناي بحكي قبل المرحتنا يوروبا كسا كندي نعقت هالو كالا رسي معناتو بتحضر مغارجا بعلو كم دقوا اصرهم سمو غير سلاز فلتي امريكا يكون يوروبا تمرحتي ولا وانت تزاربوا ابت بوليتيكا تطو كبلهم كم زي كلمن صلواناتهم كتكمهم زغلن حيل لو ميديا بيدوميو كال انترسس بلو بيدي بخال غيرهم دما ابي انترسس لزلهم تم هاجرات كم يغير كانت بوليتيكا بتحضر مغارجا كزورو تخل they are very very powerful so again Macron at least fattinugen And as the fighting rages on, Lebanese civilians continue to flee their homes. The head of the UN's refugee agency warns Lebanon is facing a terrible crisis. Journalist Stella Menner is in Beirut. Hi, Stella. So we've had another night of Israeli airstrikes on the capital. Which targets were struck? So the Israeli army says that it is targeting Hezbollah infrastructure. But of course, we have to keep in mind that the Israeli army is not a neutral source. And for us here on the ground, it is very much impossible to verify whether this information is true or not. Fact is that there has been a number of airstrikes on the southern suburbs. Again, it was reported to be the hardest night of airstrikes in this area so far. We have بحفش أنت يمزبلو زلو كل تتحرمو زل علامات إسرائيل وتهدروا علامان ناي حماس ناي غزة ناي حماس ناي حزب الله أبالات أو كم زنبرو بمبالي يتحرمو زل سلزي تم غازتني هاد غيري وزلو سيفيل زقمطلو غزاوت كم زقونه يريلو حزبي زقمطلو بصعق حزب زقمطلو ك بوتاتات ناي تكتبه ناي تهاجر مخانو زي أبو معت سيفيل كرم كم زقلي قتل كم زقل أنواج ورجل كال عرستيو كباب حد ندخل التميليون نسدة تبقيس له تزبي نبي كخيد كخدو خلو خنابي يوم كهاد متخ كباب بمول إسرائيل تدبدب على سوريا تخيد كا بوكينات استبتاتنا نبي يوم كخد زوم هزبزيو شجري رخيب زلوا زبي أو زلوا أنا بحكي قسم مع كايز باقر انتهينا هنقبرنا هنا كنوتي أملاخ سلام يورد لهم أزو كنتات زد ما دو كم زبلي يقبروا مبعل كنو خون بلون كن قبروا نخل مثل زي بلنا أملاح تراي كلا خلوا من أكن بالنخل أدي نبدأ دايجن أبز فيديو تاتزك بكم كله حدا نقدر كرداكم خلاله علمنا مدرخاتنا تغير يزغيز الله لذي have a plan كلي كاير تراوي زي قدس أبيناي درجانا هي وتعلقها plan كله كله plan على الدم قدامي جنزب كتحسكت كلا لك جنزب محاس كلي كايو جنزب محاس كلي كمي جنزب محاس كلي كيو صغير كام حشاشين كم زي ماكينة جزء خدا قلت بلاد لها stop it جنزب حاس كوينات نزارب زلنا أساسا كنات عالم كجمر غلينا نقول زي seriously جنزب تحزن لك زي كلك خلاله that's very important كم ترى نقر غير كاكر زلوا يكون جنزب كتحزن زلوا مدرخي نازل مثلا جنزب كتحسكت كلا لك زيادة رأي كتحساسب زخل كتكالجن أملاخ سلام يوردلنا تم صلوت تجبروا تم ناب أملاخ قربا زخونكم حزبنا صلوت جبروا صلوتي نزي كهدو زغلنبر بحيلسي إذن ريو زلنا كنتاتيو أنا بالكون يلومي أرستاب زخودي كم وترو حجازو زبالكم حجازو ينتلكم ماذا حساباتنا بقالوا شير جبروا نزي channel حجزوا لايك مقبارديو سبورت مقبارديو بكل من قد نزي channel كتحجزوا تسفا جبر يلوم أرستاب زخودي كم وترو لبوا أجد اسمع بالتات أبزوان كنستقبلوا لهم زلنا مجمريا علمنا كاب ناي دولار ناي معرباوي عالم قطباوي حبلالا نام مبراق قصعت خيدالا سلازي أبزوان زي جنزبنا بدولار يخون بيرو تغميت زلو قرب منال بعد كابونا بكال دايفرسيفاي كنقبر كنقداد لنا زدما فليتنا استوعيلنا بمنقد ستوك ماركت بمنقد كريبتو خنقبر خلنا وتسي تاوك خون خيل كالاي دما زلنا تمرتي يخون فلتات دروس سلازخونه عالمنا دما بغلطف تغيار سلازلا نعو كنستغاغل استفل عليه أبزوان نمزعين كقلقلنا زغل فلتات كنوسط كنبقسال لنا سلازي كوفي الكادك إسكامخات وتسيتاوي كونن نعوك حقس زغل استفل عليه تمرت سلازلنا آتيكم تتغمولي بلاكم Thank you.